Ubwoko bushya bw'icyorezo cya coronavirus bwihinduranyije bumaze kuboneka mu Bwongereza. Isi yose ihangayikishijwe n'uko ubu bwoko bwa virusi nshya yihinduranyije ishobora kwandura ku muvuduko mwinshi ndetse ikaba yakwibasira n'abakingiye icyorezo cya coronavirus. Hari byinshi bitarasobanuka kuri ubu bwoko bushya bw'iyi virus bise AY42, aho benshi bari kuyita Delta nshya yihinduranyije. None kuki ubu bwoko bwa virus buteye ubwoba? Niki inzobere n'abashakashatsi babitangajeho? None niki twakora kugira ngo tutibasirwa n'iyi nkubiri ya virus ya corona nshya yihinduranyije? Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko ubu hakiri kare cyane kuba abantu batangaza ko ubu bwihindurize bwa virus bwabuteje ikibazo gikomeye ku baturage kurusha ubwihindurize bwa Delta, aho aribwo bwagaragaye bufite ubukana bwinshi ndetse bwandura ku muvuduko mwinshi cyane kurusha ubwoko bwa virus za corona zose zihinduranyije kuva kuri Alpha. Iyi virus yagaragaye bwa mbere mu Bwongereza ndetse guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko iri gucunga ikwirakwira n'uburyo iki cyorezo cyandura, aho kwijanisha batangaje ko kigeze kuri 6%. Kugeza uyu munsi dore ibizwi n'ibitazwi kuri iki cyorezo cya virus nshya ya coronavirus yihinduranyije. Niki gishya muri iyi virus nshya yihinduranyije? Virus ni kenshi zagiye zihinduranya kuva iki cyorezo cya coronavirus cyagera ku isi giturutse mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mpera z'umwaka wa 2019. Kuva icyo gihe virus zagiye zihura n'ubwihindurize ndetse bumwe bwagiye butuma zandura ku muvuduko mwinshi. Kugeza uyu munsi Delta nibwo bwihindurize bukomeye bw'icyorezo cya coronavirus bwibasiye isi. Amakuru dukesha inzego z'ubuzima zo mu Bwongereza avuga ko ubu bwoko bwa virus nshya bwiswe AY42 hagaragaye impinduka mu gikono cya proteine ikoresha yinjira mu mubiri wacu. Imibare y'iranga ni A2222V na Y145H. Ukuri nako bamenya ko virus yakoze ubwihindurize. Iyo hari umwe mu mibare cyangwa inyuguti yahindutse, icyo gihe virus iba yakoze ubwihindurize. Iyi virus nshya iteye ubwoba kuko Ubwongereza bwonyine buri munsi hari kuboneka abantu hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 bandura coronavirus buri munsi. Ibi biri gutuma inzobere n'abashakashatsi benshi bibaza impamvu Ubwongereza ari igihugu gikunze kwibasirwa na coronavirus cyane. Wibuke ko n'ubwihindurize bwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde mu kwezi kwa kane, nanone bwabanje kugaragara mu Bwongereza. Ubu bwoko bushya bwa Delta yihinduranyije bwandura ku ijanisha riri hagati y'10% na 15 ugereranyije na Delta ya mbere. Nubwo iyi virus yihinduranyije AY42 iri kugenzurwa n'inzego z'ubuzima zitandukanye, ntabwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riratangaza ko ari ubwihindurize bwo ku rwego rw'isi, gusa n'ubundi niho bishya bishyira. Kugeza uyu munsi ishami ry'umuryango w'abibumbye ntiratangaza ko hari impinduka iyi virus yateye, nko kuba yazahaza uyirwaye, ingaruka yatera ku budahangarwa bw'umubiri, uburyo yandura n'uburyo bwo kuyirinda. Turasabwa gukomeza gukurikiza ingamba zo kwirinda coronavirus, harimo kwambara neza agapfukamunwa n'amazuru igihe uri ahateraniye abantu benshi, gusiga intera nibura metero hagati yawe n'abandi, gukaraba intoki neza cyangwa ugakoresha umuti usukura intoki hand sanitizer igihe cyose ushobora kuba wakoze ahantu utizeye kandi yakorwa n'abantu benshi, nko ku miryango y'inzu rusange, iy'imodoka rusange zitwara abantu, ndetse n'igihe twishyura ni byiza gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga aho gukoresha amafaranga.